Ubusobanuro bw'izina Eniyasi. Eniyasi ni izina rihabwa abana b'abahungu. Eniyasi ni izina rikomoka mu Kigereki, rikaba riva ku ijambo Aeneyasi, rikaba risobanura uwavutse cyangwa se uramywa. Eniyasi ni izina ryo muri Bibiliya, ari nayo mpamvu abakristo barikunda cyane. Hari kandi na mutagatifu Eniyasi wizihizwa ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere. Rino zina Eniyasi ni izina rikunzwe cyane mu gihugu cya Zimbabwe ndetse na Iceland. Uko Bibiliya ivuga izina Eniyasi byanditse mu Byakozwe n'Intumwa ibice 9 umurongo wa 32 kugera ku wa 33. Haranditse hati: ubwo rero Petero wazengurukaga igihugu cyose aza kugera no kubatagatifujwe bari batuye i Lida, ahasanga umuntu witwa Enaya wari umaze imyaka 8 atabyuka kubera ubumuga. Izina Eniyasi ni izina rikunzwe cyane muri Zimbabwe ndetse no mu gihugu cya Iceland. Munyemerere turebere hamwe imwe mu mico iranga abantu bitwa ba Eniyasi. Eniyasi ni umuntu uba ukunda kubona ko hari icyo amariye abandi. Eniyasi ni umuntu uzi kuvuga. Eniyasi ni umuntu wanga kugendera ku mategeko ndakuka cyangwa se kuri sisiteme, ariko Eniyasi yanga gukorera mu kavuyo. Eniyasi ni umuntu ukunda gukora ibintu bituma yisanzura cyangwa gukora akazi gatuma yibonera umwanya. Eniyasi ni umuntu uba ugirirwa icyizere cyane. Eniyasi ni umuntu ukunda kubona abantu bose yishimye. Eniyasi ni umuntu uzi gutekereza cyane kandi agasesengura. Eniyasi aba ari umu optimistic cyangwa se ahora atekereza ku ruhande rwiza rw'ibintu. Eniyasi ni umuntu ushobora kwitangira abandi. Eniyasi ni umuntu ukunda gushimwa. Eniyasi ni umuntu ukunda kuba afite impano zitandukanye cyangwa azi utuntu dutandukanye. Eniyasi ni umuntu uba uzi guhanga udushya. Eniyasi ni umuntu iyo atitonze aba ashobora gutwarwa n'amarangamutima runaka. Mu rukundo Eniyasi ajyanamo umutima we wose. Imwe mu myuga ba Eniyasi bakunze gukora harimo ubwarimu, ubucuruzi, abakinnyi mu mikino igiye itandukanye, abahanzi, abashushanyi, abubatsi ndetse n'abakora muri serivisi zo gutwara abantu n'ibintu. Bamwe mu bantu bamenyekanye kuri rino zina harimo Eniyasi Karagorisi. Uyu yavuze tariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990. Uyu ni muri Salano. Uyu yamenyekanye kubera gutera umupira w'amaguru. Rero nawe niba witwa Eniyasi, uzi cyangwa uturanye n'umuntu witwa Eniyasi, mwifurije kugira ibihe byiza. Reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikora. Nitwa Aimable Niyongira. Munyemerere duhure ubutaha.